Hello guys, welcome back to my vlog. Guys, so today praktis para to current guri do hob ni mall chas na bai thang tong ho market to guys so ar pro jaga ko ni so tawo already phaja ne to so bazar Okay guys, yung tinigsan ko maganda yung view point na tanay. Finally, ko tawar ko ngani. Finally phải so phải cái trên view point na. Áo giờ 360 rồi á, tiếp tục. Oh, sini men ban view point jak apa? Ah, semua tower ke guys. Ini ko tower. Real tower. Oh, next. Ko sih view kayak bukan background. Ya, semua orang apa pajak. View nanya apa guys? So background guys. Tak kena, iya. Lama stone bang, kalau stone kotor. Nela kotor. Ya, yang bikin kanai. Yang di sana kanai. Ya. View nanya apa sih? Oh, kayak hard work kayak. Ya. Dan sini orang bawa jangan foto nak naik pathor ni.
no pathor photo. So guys, finally see the view. Tan. Oh, I'm one lah. No, see. It's gonna aram guys, aram. Oh. Jaga. और निकला के शेष व्यू और चिप आराम है आराम एक नहीं बुझता मनी शुयर जाम जाम जमाने लाभ रे विषय बले आथार वाह पेंटिंग नहीं थोका बुहां ना नहीं थोका बा साबन शेयर पाथर से कोटो लाइट नहीं लाइट नहीं तासे स्टोन कोटो मा कर जिसे क्रॉस दूंगा oh my god बहुत ही खतरनाक प्लेस है और तंग से चुम्मा शो पाने का हापुन guys ông sẽ xuống này bác sẽ phải làm cái sử dụng cái block này so đây một view cầm này cái nó cũng trông đi block này được okay guys ini bahas sonan sampai malam ini next video so tata bye kita channel lo kita link ke subscribe कर दे 1K kali nasa करना पड़ेगा मैं 1K संगे कोनी subscribe क्या बना so 1K खाएगा ना कैसा बस support कर देना Hingga so ini blog seterusnya, malah ini blog sejarah tina. Hingga so malam ini next video, so bye.